unse yebeshe nkomo Awurade di mu there are a lot of rituals a course so di obi di nantwie 7 kugina epoano etwitwa nantwie ni nyina achi because of honorable Ken Kumasi odifu bi nso sori etwa nantwie 7 eti because of honorable Ken yehu aname high enti se behwe asempren so na te na otwetwe na wo sere na odi mi ho fewo hwe ayi omo ye election wi twa akwa bi de ne tirum santo ya sabi obesae ene tizi bi obetizi onim de na mkwa mu ba hwe so de onim de na mkwa mu wasa akwa na oyese oye nan se onim de na mkwa me hwe video no me sere sa me se hwe odi onim de ba connected people should expect a good news. Addenting or be failing. Addenting and Dr. Mahmoud Bawumia be failing. Farmer, but Kennedy by the uncle be we need 20. Kennedy by ya or ne NBC no mabe pound. I didn't be pay 50-50. But you would menka. Senka can buy ya. Me say Kennedy by ya, and which we are waiting and watching ahead. How? And no, and the church you nyame. So the assassin here. Nemum awiye enche ye wa adwene se wubu oba bi kwasea ede na deja ba beto abonten ama dom sebe wo mo madwene wo fom no ma sebe ye jimie e baba betina social media so ba betwetwa ba be seresere ana oba bi di be ma bi adeja ba beto abonten na sebe ye dom ya sebe mo fanfulless for no bo ba abonten ba be ni enjoy say bi ye the way video ba beto abonten ye the way ba enchi ye jubilate over that person. So the ebe bawo hono the way do so gina we no ba pa on hwe ni we no anhwe ase eji se na me de da so a wan nim dwonku ade ebe chi so what ya se ade tia ebe wan nim mu nsam ene na ebi a me de ba o chi na bi na wo de da ba ma so dindindin hot cake pa eji mem de ya na sometimes no se wo bi anhwe ase ya abo anon sori Mira for mama akwa ba famra Adepa TV eso midi no e de shodi na enne ya baba din komo efa eye promise chenchirenche a ekọ eye NPP akate aye nyina enim se ye Kennedy akompreko Agyapong sebe o to so second no na expect se obeto so first ama Dr. Mahmoud Bawumia na be wini ye na yenya eye Prophet Bernard ewofia ha sei munim se wono so de no dimutintin ye pa se Kennedy akompreko Agyapong ebe wini na ni nsem a wokan ye akwa remember say your last interview ye have ye or say abano apai 50-50 na sa asam na menti ase anche bia na ja ye koto abaya ye papa Kennedy akompreko Agyapong ye de doctor de ne to form na ne ye be kirem kwan ye fa so a eye Kennedy akompreko Agyapong onchirem die nti ena wanya aba no yankopon okama asam a osesa na no bie mu ana and at the same time no nyame na na ne wo mo kase doctor be wini na doctor Kennedy be wini na wan wini a doctor wini ya na wey any insem bi ekeka ho na ewia ye didu abo chenjirenja ekoso ewo media na so ye de atai echiwe e de amamo ti afense a waba ebusia ndru ba bi akra pakonya bi etina so na pensio bi si mu nkyente de iniwa na wanom kakra mami ntwa me ho na me fa prophet embrane mfa nkomo chiche ni nyina enhyehyɛ so enko ba bia abusafa amaka obajiki travel hotel Sabuki Germany global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bawumia, Germany. I brought how na TTB. Now they are for plane. You go to international airport. You go to Agyapong airport to your destination. And one person go holidays. So if you are going to project to Muna, you metro and some project to use. You go to Mama Divine Space. You go to GQ Luxury Hills Hotel. I will equip. Maha will make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected. Mirafo akwaba biem said American prophet wa hadia prof. Odo akwaba. Ejo so me do. Adom nko a. De nyame ase. Ye ka ne say NPP for promise ko ye. Ye nte wonka enen so de wa she party color pa. We offend you, we je party color. Ba party color no kakra. Prof, party color no kakra. Ani die mu. Minim say eba no
Kennedy a compare kwa Japan pastors a woka ho bi. Yeah. Eye dan na Kennedy elusi. Oh, me de so the mamentia at the party before a chichi ne bench ahwefo ne atifo. Honorable Ken the obeka so lusu yi bia aboa. Well lusu. Aish. No ye dan. So do you know me course. And your course no e beyond I see. Yes. And penifobia mafia behind closed doors. And unse ye be share nkom Awurade din there are a lot of rituals a course so asodi. Obi di nantwie 7 kugina epo ano etwitwa nantwie ni nyina achi because of Honorable Ken Kumase odifu bi nso sori etwa nantwie 7 eti because of Honorable Ken etime no unse ye ne shi na ye ministry ye bompa ye particularly amount Honorable Ken enti Awurade bia hintasem so Monday a week na ye bisi mu ebekwa akoto aba Monday no wo de say wo tie rundowns ni bibiri wa ha na me pani bi kasa from America and penifo bi Kumase na aba no a pie but it was soon mo no a pie ye 50-50 that's it and a ban is saying about ewiemu no dorso shodi ewiemu no dorso and I won say ewiemu ne free hin penifo bi spiritual na physical we physical penifo bi no mo nsa shase won say so be hwe a honorable Kennedy a compare ko in Agyapong o hwa na ni mu change. He was not happy. But pretend this as so the Obama ne mai di na chi so. That's it. Me on the did o moto abani nyina Honorable Ken engine room for ni bebre na friend papa say na nneoma akọ. O hwe the realms of the spirit papa ne ekuta hinche no. Ni nkonim die ye to pa da egu no. Echi me de so di na me mpese me komu bebre. Adenti na mpese wo be komu bebre. Unse ya na sometimes wo kasa bebre a wo be kasa o kasa dodo. And I won't say, maybe the makers on about Kennedy are compare in Agyapong. Connected team, you should expect a good news. Good news, baby. Every day, say good news na pa. Good news, Biba. Aye, friend, neighbor. Good news, Biba. Papa says some na more can more ya can. Good news. Mami si jam. Ebema Ghana nyina ye eba ne sen. Good news, ne friend. If you baby neighbor, Ghana nyina should expect a good news from connected camp. Kennedy say wa be why na casual say no about Kenari we nyama uchi papa speech ni o si beyond 3 years e kono anything can happen so word no kan say ahenche ne ye wodia ahenche ne ye wodia na ye yi ahenche ne dia so obi a de ode na ade no de de yin ode benkum na eje say na ye ne dia ade na wamfa so di so be hunu nkofo bi behind closed doors ebe bu nkotodwe be pa achew se kia ne ke so de se we nyina wo Ghana ha ati ase na akwa se edifu a ye de enwa si ho ye di mpa ya ye hwe kwam amono aboke na akwa si ya trofo hwe do mo de ye prophet El Bernard adam ye ne den ohun papa se okasa min hwe de ye prophet El Bernard o se El Bernard ebe prophesize se ya compare kon Agyapong be win and na one win o be pacho how there is no way o say nko pacho nti unso won say emra na Yehowa e de me interviews ni me revelations and me dey back concerning Honorable Ken hwe so di me bom panifo baako 7 me frewei onfi me send a TikTok message onfi me frewei onfi wo mo Honorable Ken no nanka wo ye den na esi there was a rundown already revelation ma me say Honorable Ken tidua bi ase na ne ngura ho Monday no obi onim bia no on check along the social media platform Monday no already ma me say men kan che ne nkrofo no this is what is about to happen now Honorable Ken nkrofo bi wo ne ho ade are not helping the man as the man wanted them for them to help him it's me revelation Honorable Ken tidua bi ase ne ngura ho na maami mpanimfo mienu ne nkwala mienu bi etene nche ohu we do ka kire miansa prophet siam hwe de o maye mi o mama me nse sifomu de na me expect say be kon anko ne sa so the many ti say te ahomachi 230 eti me rush kwa Awurade wota no ame bom paye e na me so me nyai awia kete me da ho mani ko sa so de na yi kire nsa ba biu
It's in time one I'm here recording of video. Eddie sending penny for you Honorable Kennedy, a compre ko Agyapong. Sending mommy penny bin so tema. Very strong woman in the NPP. China say ma, this is the rundown. This is revelation aba. Obo mo bi omo say a prophet El Bernard say. Obo mo bi a me ni ayi me say Honorable Dr. Mpabin. Yeah. Me boy obo ni bi a omo say prophet El Bernard be wini. So Dr. Kennedy a compre ko Agyapong be wini. And so the last revelation that came, what do I not say? I recall be a many penny be and sana our last interview before I may buy. And she also sometimes no penny for the man call El Bernard should be and she a deep one and no more children. May I call Honorable Ken program no worship night no. Me first a prophet El Bernard is here the 2 seats. Me na me teho. But penny for no more be a mammy me ten so na masore Honorable na to see. Obatampa o nipa enipa say bi na wo say Honorable Ken e de ne be hom emura D44 for the Honorable Ken ko India me be reveal ye no Honorable na to si na ma me ko jamu ho o ma me ko jamu ho anaju ahomache tu na bi firi sha content nyame nko anka me nya accident yeah so kan ejimi ba no e de radi ma me se me kan kire o mo say oba bi ye friend ajoa e be ba be ha Honorable Kennedy a compre ko Agyapong na oba a plotting an agenda from Pennyfood Oba, Memo Moncasa. It's in Pennyfood, I know Mudin Communina was our audio. Before our incidents in the Babisi. It's in Honorable Kennel, so the Medinia Butai, Medinia agenda, O come what Asusia and the Noma Guerra the autumn. Didn't pa and near man and Sonia me and me. Oh, there be an say, and Pennyfood woman you share to Abakum. Nti nka no nko monye ben oh sorry na ye wo yi akira e bia prophet siam akwankire ben ne wo ho e de na Yehowa kan obo mo mfiu o fra mo mfiu so say enka e wo mu say prophet Bernard om de omani to ne so de ba nke se omutie mo nso enye se ye nso kura ma reveal a die free Awurade amana come to pass enchi mu amo ben ne de na nka mo hwe e de mpo ne wo se nka mo ye bua papa no me Honorable na to see or solid gina behind the scene Honorable Ken Ponim. Aye, me say na ju 2 o'clock na me nam no ha. Me name taxi that we nam no ha. Nyame nko aba de sanga so de mewu. Enti si ye di ye nim kom se ne ba de to se o kai NDC regime 2024. En kom se be ne rade amayan kamfa NDC ho eye papa John Dramani ma ye page ye hon page Bible so ye nyina. Wakwa busa me se papa be ba na emba it sometimes ya na nkofo bi ho a ya na you thought say they are working for you but rather they are working for their own selfish reasons e bi ya de omo benya wo papa no ne omo bi omo benya wo papa he so di ehemi abepem ne ya me ya ade a ye wo dia na ade bi nti adane ama wo na o susu se ye denti na timi dane sa oh me dia on say media penny bi a mre bi a adifo no mdo no abo Ken ko India no me the revelation penny bi frame e ka chem say prophet sia mo ma ma adwene say je be bi a mo be hunu ye nto ho na ono abo Ken ye be mafia ne pa so why ye o kan 3 times dan busan say je hwan ani wa mo ni din e no say me see ye be mafia ono abo Ken e no catch ko no pim me ye na me save ni number on TikTok penny pa penny pa enti no ho media no da di ye be hwi mu sei e no san frɛ papa de nti na wo ma ye kam na ye ma V8 baby a pɛ edan bia wo no nye mfa ma wo na me ka kyerɛ sɛ we are not partial prophet enye ahonya de nti so pɛ so chemade ya you can do it but me megina wo no mu ka embe dane di Yehowa aka when them rituals a course against Honorable Ken rituals pa juju pa na odifo bi owo isile go ho baby okoye ritual so unse okose kwa ayi asama bi na ho na musie bi na ho no odifo kakraka bi pa wo isile wo okoye ritual so ho ni nyina ye bi esu kire se nsamanfo no nye ne den wakwa akogiska opani bi nchen ene wadi nsi akantam se obeye bia in his power bia no obeye okoye ritual so ahaya ene so ma wini enye so ma wini na se papa se mo ye den ai se so di tie de me ka na wini wan
Yeah, no, so no, yeah. Moment ni so no. Yes, the the spirit controls the physical. The moment I can you for and so they can you for that. Some use to word now. To me, no me at Kwapimni. It is a more kind of me who say I said more board Dr. Mahmoud Bawumia owo. A radiman and parano. No, sana more. Mamma chilo be Ghana how obe free so na say Ghana how we penny for me prophetess ya me respect o mo pa. Yes, that be our work. Until nani about we John Dramani Mahama Frua Mahmoud Bawumia. But in so na sorry. Be ma be yidu ama me ni nyina. The third one am dey e makoma. Honorable Kennedy akompre ko Agyapong ti me no e ya na so di ye nkasa bebre. Obi odi tumi bia nkasa bibi. Se ye be ka bonten Elijah senkom osi nsuo nto 3 years 6 months. Ebe mu anasa abem. Ebe mu. Enti time kuchu ye hwe de Yehowa ebe ye. Enti there be sam na de obekle. Samo kasa. Doesn't mean say ye expect obi be wu. Ama doctor Abedina ade ana. Sorry, sweetheart say me kase. Honorable Ken. Eye Ken for NPP mu a. Obedi president. Kennedy betimi abedi president. Oh, sorry. Maybe so. Sorry. Edian yanka ayi edifu bi anka mfa papa John Dramani Mahama. Wow TV. Enso na edian aba. Oh, the president. When the Lord favors you, when the time is not right, and at the moment you who are married, wo be fin say ebia asofo mu sideline no, edifo mu sideline no eduhwamo. Ba se rade mre so a e wona be hu say wo ma no mo be ho no mo wow e de wa ko nku nimdie so. Se ye twa no wo fom na se yegu animu ase in the mold a enipa na egu animu ase in the mold. Busa se Yehowa wegu animu ase ana. Ono no bo nipa. Ono no nim nipa na sase ne na wiye. Eji se Yehowa kan se mi a. So the manfo bebre na me records of prophecies. Obu okra no ma me hu yen one on one say kasa na Yehowa kasa. O kosoro ba fom sa na beba. Echime no eya na so the do this regime ne sa era we ya. Enye kasa bebre. Ena enye minimini bebre. Enti Kennedy akompra kwa Agyapong. Honorable Kennedy. Obetimi abedi president of Ghana. Oh, so di. And no am person will answer me. A big yes. Very big yes. Say or to second or yet then obedi president. Me say dear oye abidiato no. I did 8 years. The moment udi a children say you are down. We rather say na di abidiato na ba be anim. Na be anim na kwa abidiato. Dr. Mahmoud Bawumia obetimi abe president of Ghana. Oh, make us say yeah, Papa Dr. Mahmoud Bawumia, Papa Mechiao. Maybe they make us 2028 elections will be failing. 2028. Emfa. Adentin will be failing. Adentin and Dr. Mahmoud Bawumia be failing. Emfa man. But Kennedy by the uncle be winning 20. Kennedy by ya or ne NDC no mabe pound. I didn't be pay 50-50. But you would menka. Senka Ken by ya. Me say Kennedy by ya. And which we are waiting and watching ahead. How? And no, and the church say you nyame. Enti one NDC ni ba e be gina okono a e be pay 50-50 for the first era. Your next interview no me person won hwe say promise NDC when na wo hwa wo mo den beba. Oh me de NDC ya me person me ya abusa bebre ne mu general election no. Mu yiba na mu yesu yiba na afi akwa awrade ni na ya busa. Wo hwa Dr. Mahmoud Bawumia ne Kennedy akompra kwa Agyapong. Doctor ontimi me president. Oh, me say Doctor wa be vice president. No, make a president. Vice president. Oh, you vice president. Why you president no? No, wonye. We mate. I said driver ni mate. Why driver ni mate? Driver. Na say driver ni wa or handle my mate fika. Enyo bia na driver o ho a yetimi de ma. Ebu o ho a na ye de amadra ayi fofo. Enti Mahmoud Bawumia the 2028 lessons here like emfa. Adenti na emfa. Red yen ka no kora nchire nipa. No kware na ne sen. Aden president. Difo ba ko bi owo Kumasi ano o hye nkoma no. O hye nkom na me be encounter no. E no ba TikTok me platform so no ba message. Bibi nchi mi din be si kakra no o hye nkoma o mo pa. E no say prophet is here. Ma bo ho mpa na me de wakọ awrade ni me awrade say. Level ama waduru no. E ma ya no kora ntira woda. Nti papa me serew.
semano trawa fa cheme na me hunu say we one of the serious prophets of the living God ba o ma ho so na papa me nso me sere semano tia wa fa cheme am chen so o mane ha no on the verge of prophetism sanity obi nimu a ofre wa ko bi ensi ho abi so a kire na on position ni ho yi na nkom se bi ani wa afa ha atofom da oyedin e no ka che line ntimi de so the ya na sa ne manu we ya me pese me deep into deep down but connected you should expect a good news. Ahono na mentia. Yeah, me metima kan jam. Metima kan jam. Say good news na frɛ he. Oh. Munya sure say dia mo ka mo adwumbom dada no ana mo san. Sorry, say Rade. Asam na Kennedy. Wani mu guasia, me ba o say wani mu guasia Rade ntimi mpagya wa na. Otimi pagya. Ai, enjo say be time from wani nyimi ho say me hwe asa me san sori mpre bibi. Wati asena me ti sumu a Yehowa na me han. Enji say me hwe asa mpre nso na wote na otwetwe na wo sere na wo di me ho fewo. Hwe ayi omo ye election wi twa akwa bi de ne tirum santo ya asabi obesa ye ene tizi bi obetizi onim de na mkwa mu ba. Hwe so de onim de na mkwa mu ba sa akwa no ye se oye nan se onim de na mkwa me hwe video no me sere sa me se hwe odi onim de ba. Connected people should expect a good news. Take it from prophetess here. Good news. Good news pa. Wan kasa ba be good news. Me de mi hu ba bia good news na beba. Enti ba bia be fura ba de me nyam asem. So which means me bo Dr. Mahmoud Bawumia 2028 ebeto no ana say ento. Oh, me nyame. Na fa ade mo ka good news. Me de me hu ye about connected people in America. You should come a TikTok platform e wo bibiri. Connected people should expect a good news. Me nkasa bibiri. From where? Ghana here. Oh. And outside. Expect a good news. Who knows what the good news about? Okay. Connected people. You guys should expect good news. Anyway, obi nim da che. Obi nim donko a ade be. That's it. Me do so aka ni. Enti ye hwe obi na kam me na kam say ye hwe. That's it. Ye wo hankwan de. Yes, share the baby. That's it. And a prophet, yen should do a boy a costo, a what TikTok. And ne obini obi be ye bibi, a beco demo, a cost sepamo, a mass mood doggy, 1 glass, ceiling fan, just say, yom hubi. Ni ye sound recorded. Ya recorded via your man so wa. We ye bibi or seme de what de jabeba on tape paper. What a man car frame, my friend, won't fat, papa. Men who said the cost on a near fatcher me, fatcher. Sorry. And then young chef, do you bought and change a cost what TikTok? So, everybody are not the camera to say, yeah, Juma and yeah, Juma. Oh, maybe the year Juma. Or the camera to yeah, Juma, one for camera to so a year Juma. And Obibo Diana. Shuma no board yama on say or carry the level 999 for Nibia or come more from a humor tune for so can be it takes 6 hours to 12 hours. Maybe I born a Juma. Afa and if you should be a board bia before. Obia obodia bia. Onipa bia obodia bia kuta be ye honhum. Nso bu ho a obi na ya ade na ye na ya e na obonye be ye. Inshira ne apatafo. Inshira ene omo makoma mutie. Omo no be hunu awurade. Enti se Kristo ni obi aye wade ne wantimi anso akoma mu no akwa akoto sna ato apetisi sorry afa nkusua bi aba abegina nkwanchen afre tumi bi e de nkusua na bo se pedwa ahwie apetisi na guso sa wo so wagya hokọ sa atra na ofin sa obodua ne wi awawi tumi ni bagyi obusua mu nipa baako papa tumi no obe okoso ba ko bagyi mabusua mu nipa baako papa mpenifo sento wada yes wote hey yeah obi betimi aye obibi se bia wo ne obi akompa so akodi mpa ho nkita ho na wa two video egum obi a me ade ba ko ne se mintimi nkyere obi how to heal yes asuno bia ne se de ofa asamfa enti se ye wo a obetimi aso wa akoma oh me de sweet ashodi me de meka se upedua scriptures are Isaiah 57 Isaiah 57 verse number 3 eba pem 15 obi okọ nsuo nko bodua ogina nkwantanan bodua obi na yaase ede na yaase chima anaase otena fom pa na toase ebodua one bayifo nyina gina one scale
oni bayi honhom wo nyina gina one scale entimi na ya obi obodua bia na tie na fa tuofo obi obodua bia so ye wadamfo ye onua wo ye sister wo ye maame ebe ya distance yourself from that person ye duabo ye bayi honhom abayifo na se the level 4 ye wo level 6 at times times 3 which is 18 the level 4 for no eno mutape duabo e kan na obodua e kan na me wo ba bi wo wa na oba ye mpaibo na yira ma na bra bo nyina ye basa na yire wo nsuo ne da ya ase ho no na yire bodua ma nsuo no na yigine awrade agine mu kasa ya na osuru bi ye anaju tumi ni ba me nchen be busa me se prophet adenchi na oba no wa bodua ma ye ne ye be so ya ba be didwuma odi wujata na ba be si kwan ya na ena me busa ne se me ba na obodua no ya asore no oye connected to asana or another world me ba be ma no ena oye me hu nipa oba asore se je me ba be sinsi asore be prapra ho be sise instrument adenchi a wa mfasika antufi ne wure fi ena okọ adwuma ena no oba ne kasa de atebidie no oba ne dimirika ekọ nsuo no ko bodua ene de ato oba no de ato oba na me no kasa nti me de so de obi a opeduabo ena won se so de emema ni bi ye kwasiebuufo kwasiebu to the highest extreme adenchi na be hu oba asire oni oba bi di odo oba akora wo mpewo a omie na se be ne nantem emma mfa oba ma mewura na ma mo nti odo bi na so ba chi ma bie no wa ma no wa ba ti odo bi na echiri bibi nko writer na that means so be ma no kwa you don't respect women so say e be at that time no o there bi so di ma yen ka no kore be ma bi obu oba bi o mfa na deja meto abontin be ma bi an ni da fom bia because so pie for ba ya ase ne ba be ma no ba na wo se be wo nua no ma what you say eji so di oba deja beto abontin ma nkire me ma ne hunu me ma ne nye wadwon se unim nyansa usu jimifo kwa di bi ma o peduabo Bible mu a Deuteronomy chapter 27 verse the number 14 eko wa o hwe video bi a yakọ Deuteronomy chapter 27 yes I would into duabo ya na nye o duabo nye duabo nye but obu o wa se obufu a manye bone sa na Bible ne kan ba obu o wa obufu a eyaw ni mu no tuma Yehowa mi haw ni me yaw ni na bi se nyankopon no ofa ne bo nto ne wa ne ka kira o James homa Bible say rade fa ne bo oto ne ntem na cheche man say ye tiboni mu ntia ai nti sa o fa ya na wato nyame nye ho akwan na so di say rade take vengeance for you a ehu che bibia hwe de oye Nebukadnezar o mane o rade o mani pada ne aboa mane da ne aboa so di asase ehia o na emum awieye enche ye wa adwene se wubu oba bi kwasea e de na deja ba beto abonten ama dom sebe wo mo madwene wo fom no mo asebe ye gimie e baba betina social media so ba betwetwa ba be seresere ana oba bi di be ma bi adeja ba beto abonten na sebe ye dom bi asebe mo fanfulless for no bo ba abonten ba be ni enjoy say bi aye the way video ba beto abonten ye the way ba enchi ye jubilate over that person so di the be ba ho no the way do so gina we no ba pa on hwe ni we no anhwe ase enchi se na me de da so a wan ne nim dwonku ade be chi so what you ase ade tia be wan ne nim munsam ene na e bi a me de ba o chine bi na ho de da ba ma so dindindin hot cake pa enchi me de ya na sometimes no se wo nua hwe ase ya abo no sorry this is the time me baby a otodwom na ye preach o BXTV tie o o ye me follower tie na fa tu hu fo ye preach o BXTV nti Facebook na otabem na ona me di nkomo o papa me person ka me ben ona bi ase de o ko TV so o preach no touch me e dom ne mpempo mo kura fra me che de o mo kananka me so me mfa ho na Awurade mfa me ndu level bi ena me so kibra me ma na kwan ba ko mienu miensa enan no mu no so di me bom pa ya fa me ba no ho anadwo a ena Awurade bie ne so kire me of so pani bi a wabo me ba ne pa so o me ode
sɛ ɔmmɛhwɛ baabi a mesinto ne memmerɛ yɛ wo na embrewasa aw so di ti me frɛ lady of Facebook sisi a me bo bia be hu ne pa me frɛ na me sɛ ba enti prophet siam sɛ na me bie makoma mu ma TV sɛ ye check sky tua o TV pa me ma be 1 hour me time mu ti bu a me preach na me te na me hwɛ o e bia me ba be kasa bia be ye 5 minutes ne program na ba wiye enti ma wi enti wo tiri mu pɔ ne wo dadwene nyina ne sɛ o be brɛ me ma so be pe me sinto ne me mmerɛ ye na me boss of ni di ma no ogina phone so say papa meka no korɛ menim sɛ ɔyɛ correct prophet ɛyɛ no korɛ na papa me serɛw ɛnyɛ mani a mani mu ana sɔfo pani ni frɛ no hwani me mani sorry mani mu ana sɔfo pani ni frɛ no no sɛ papa ɔno na ɛfrɛ no ma menyɛ conference call men kasa na ti di ɔka ɔwɔ from Accra mo ɛkɔpem nsawom ɛkwan ne so which is not pleasant to our good God. So what you say? Enchimino oma obi sinto obi mmereye ema megina so mema esa wo ye boss. Me san konfo no kwade so di. When I see you people like that, I mean person me kan ho kra ben o. Me person me no be ye cordial relationship because oni po chi me di obi adeja beto oni ba ifo gina. Skill. Me pa so what you say? Obi ana adwene mu do obi ahunu se wankase yantete wa mfirifie. Me pa to acha senti me say duabofo no akame waye made ama ye me ya me nje mu mfa nche me hu se wa adwen wo fom obi a odo awrade bia no be ye den so be kosuman ana se ada god bi wakoma ba kokuma di e na manu se so de ubodua tua ponche tua odwan a enye odwan no watua no nipa ubodua na se okotua abo ade a ba mu a odwan ne be ju no enye odwan keke we nipa ai eno ukum no osuman no so wi a obesan so agye ofie nipa ba ko de etua so ka na ofin say asem ketwa internet omo bodua no papa me de sometimes ya na eya pains ne nyoma bi a be komu no eya na you cannot handle but jemu me rade okay o say Psalm 118 verse 154 Psalm 118 verse 154 so the o say rade di ma asem am na ma asem wo ya asem ni nyina no erade di ma asem ma me na ma asem eya ti ahokyerefo kama me omo ni me di esi mi wura eni omo ni esi enti me de meka sometimes no eya na nipa bi ti mi ma wo ye niuma bi but enipa ye de so di ye nwene nam de wo do no no na be fom wo de wo de wakoma ekuma kwa akodi nechi no ono na be ye obone so ti ase let us forgive one another ne enkyere se Nyankopon ma that's it obapa that's it. You better also. Matia bedo. For ye shosha wa he fan ye penya. Me de ohwe me a da akoma nyameche masalachi bus stop ya da akoma. Nyameche masalachi bus stop wo me number and a good screen is 053 255 3511 053 255 3511. Okay, azuka problem bi e ba ya no. Yeah. Enipa bi nso eka saa boy no ho e mo no nso bo ni dua sa no kwa de ne yere e de bo ni dua so de onim bi de dane ye communion wine 7 communion wine ba obi bo dua wo dane oh say ye hwehwem na say enuru akiri a ye wo kwan ye fa so be dane ada ye wo bi wo ho a ne eduru akiri nti unti eduru akiri sometimes or the fa busuan ni nyina ba ye betime secure protection ya to so a wo be a victim of duabo no e ba e betwa fa ho eba ebi twa from that's it do kakra be kan ho but intimate ntamo okay yes but your telephone number my telephone number is 053 255 3511 say ya bodua say ye sofo say ye hwan wodi ma me nipa ni din ene wan kasa wodi yemfa nko awrade altar no so ubon say we difo ne we difo nya kasa bebere ene e kire say we eye difo ena afi nso ma me nkire wade we wo nipa bi ota peduaba ota pe ohawa eya churo ni funi wo area wo pe public toilet a bon pa fanidi ni kotum man 72 hours within a day ubehunu de betu nipa na man wato na beto no oh ubewu wo nipa bi ota peduaba pa oye no ho me de me ye gangalia churo penifuni na bi onkan wa wo ko churo ni dia oh mesi penifuni na ntu so so de ya na obi owa ofin se oye bossu obi antimi no churo ni pani fu name so oye sofo so oye elder so oye wan churo ni pani fu name
na wagina so dem abodua fa to public toilet a bompa man 72 hours spirit na odwell under the toilet no ebe fa ade no na bia ono so bia obeye sa no na ne sunsum so na onya akono sunsum so a oh so dey me say chiro nipa ne di fa to public toilet a bom papa mbacha fa number no etidwa bia me say number no me di ato ho nti no abusia papa number no and the screen so no yes Antis how met me a friend 0243 yes 631876 0249 63 yes 1876 and then the number no e bia be friend bia ubenya papa na na edi nkomo ya braninti aha ene bre ebe ma ye kwan ne edi dwumadi ne enyina ebesi abrepam ebesa ehia medi no edi shode Joshua nso na gina fidie na chi oginchim hweye me ne prophet Bernard ene twhwe nkomo abrepam ebesa ehia makam Abusafa amaka Obajiki Travel Hotel Sabudu Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bawumia, Germany. I brought how that TTB. Now they are for plane. You go to international airport. You go to Agyapong airport to your destination. And one person who holidays. So if you are going to project to Munya, maybe Metro and some project to use. You go to Mamma Divine Space. You go to GQ Luxury Hills Hotel. I will equip Maha. We make travel also stress-free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.